ja alustame autasustamisteremooniaga. Alustame rõngakava autasustamisega. We will begin with hoop routine. Esimene koht, first place, Anastasia Kuzenkova, Russia, Venemaa. Teine koht, second place, Victoria Onoprienko, Ukraina. Kolmas koht, Polina Orlova, Russia, Venemaa. Jätkame kurikakava autasustamisega. We will continue with clubs routine. Esimene koht, first place, Anastasia Kuzenkova, Russia, Venemaa. Teine koht, second place, Polina Orlova, Russia, Venemaa. Kolmas koht, third place, Victoria Onoprienko, Ukraina.